Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Ishyaka YNUP ritavuga n'ubutegetsi muri Uganda ryahaye nyina ntarengwa abadepite baryo batanye ko bagomba ko bagarutse bagakemura ibibazo bafitanye n'ishyaka mbere yo kwinjira mu bihe by'amatora umwaka utaha. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ubuyobozi bw'iki kavuga ko abanyamuryango babaye babihurihuri bakajya mu bake bashobora kutazemerwa kwitabira amatora bagendeye ku itike yaryo mu gihe batagaruka mu rugo ngo buyunga n'ishyaka. Iki kinyamakuru cyavuze kuri ishyaka rya Cyagura Batarias babone cyavuze ko mu matora y'umwaka utaha ishyaka rishaka kwegukana nibura intebe 100 mu nteko ishinga amategeko ya Uganda ridaciye ku ruhande ryagaragaje ko abana baryo babaye ibirara barangajwe imbere na badepite Mathias Mpuga, Twahakagabo, Abedi Bwanika na Bashiri Kazibwe. Perezida wa YNUP Bwana Cyagura Bati yavuze ko nibigera mu kwezi kwa gatandatu abana b'ibirara bataragaruka mu rugo imyanya yabo mu turere babihagarariye mu nteko ishinga amategeko bazayiha abandi bakayiyamamariza. Abadepite bahawe nyina ntarengwa ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko bataragira icyo bavuga niba bazaza cyangwa se baragiye nk'aya mahembe ya ryatungo. Ikinyamakuru cyavuze ko umuyobozi watavuga na leta mu nteko ishinga amategeko ya Uganda usanzwe muri iri shyaka Bwana Joel Senyonyi n'abandi banyapolitiki baramukiye kuri gereza ya Ruzira ahafungiye Dr Kiza wese genda Rutare bagiye kureba ko amadosiye y'abanyururu bafunzwe n'inkiko za gisirikare yoherezwa mu nkiko za gisivile nk'uko urukiko rw'ikirenga ruherutse kubicaho iteka. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ifungwa rya Bwana Tundurusu utavuga mu butegetsi rya kuri iyi mpaka mu butegetsi bwa Tanzania. Abategetsi bamwe batangiye kwitana bamwe bavuga ko kuba umuturage yasaba impinduka mu gihugu agafungwa byaba ari ukwimika igitugu. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Bwana Tundurusu yagejejwe mu rukiko kuwa kabiri agashinjwa icyaha cy'ubuhemu ku gihugu kimwe mu byaha bikomeye mu mategeko ya Tanzania. Icyo kinyamakuru cyavuze ko ubwo higwaga ingengo y'imari igenewe urwego rwa Perezida Repubulika ya Tanzania umudepite Anatolpiete Honeste yagacometsemo akabaza ikintu mu by'ukuri gifunze Bwana Tundurusu. Uyu mudepite yabanje asasira igitekerezo cye avuga ko Perezida Samia Suluhu Hassan ajya ku butegetsi yasezeranije gukora ibintu bine ngo atsimbataze demokarasi mu gihugu. Ibyo bintu bine umudepite yabisubiyemo mu Cyongereza avuga ko ari 4Rs: reconciliation, resilience, reforms and rebuilding. Uko bakujye mu ijambo rimwe y'Ikinyarwanda ariko kuvuga ngo kunga abaturage bakagira ubumwe, impinduka no kongera kubaka igihugu. Madame Honeste yavuze ko atumva ukuntu Tundurusu afunzwe azira kuba yaravuze ko nta mpinduka zibaye ko perezida yazemeye nta matora akwiye kuba mu gihugu agasanga ari abantu bakoresha imbaraga z'umurengera mu nyungu z'ubutegetsi bidakwiriye. Depite mugenzi we Julian Shonzo wo mu ishyaka siye muri ku butegetsi nawe yabaye nk'ucyaha mugenzi we yavuze ko bashyigikira ari ukabye ko impinduka zabaye nyinshi uwaba atazibona yaba ari indashima bisanzwe kuko itegeko nshinga rya Tanzania ryahinduye ingingo nyinshi ku buryo Tundurusu atakabaye asaba izindi mpinduka. Izi mpaka ntizarangiye kuri Tundurusu gusa kuko abadepite bagaragaje ko ari igisebo ku gihugu nka Tanzania ko abana biga mu mashuri abanza batagira intebe zihagije zo kwicaraho hamwe biga bicaye hasi mu gihe cy'amasomo. Bamwe mu badepite bo mu ishyaka Kadima bavuze ko ari igisebo ku gihugu kuba abana ba Tanzania biga bicaye hasi nyuma y'imyaka 30 n'igihugu kibonye ubwigenge. Abadepite bavuze ko bibabaje kuba inteko ishinga amategeko ikorera ahantu hameze neza ubwiherero utasanga ahandi nyamara mu mashuri ya Tanzania nta bwiherero buhaba ndetse n'intebe zo kwicaraho ngo ari ikibazo nyamara byakabaye byarakemutse mu myaka myinshi yabanje. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Tanzania igihugu gikize ku macyamba kangari ko abanyeshuri biga bicaye hasi ngo ari ipfunwe ku gihugu cyose kuko iterambere baririmba ryakabaye rigaragarira mu tuntu dutoya cyane cyane nk'intebe mu mashuri. Leta ya Tanzania yanenzwe kugira gahunda yo kubaka ibyuma by'amashuri ariko ugasanga nta ngengo y'imari yagenewe intebe zo kwicaraho ku bana bazajya muri ayo mashuri leta yubaka. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe abana b'abakobwa muri komine Mpanda mu ntara y'Ububanza bavuze ko abenshi basiba ishuri cyangwa se bakarivamo burundu kubera kuri ibikoresho by'isuku bakobwa ari umuyango bakoresha. Ikinyamakuru Iwacu cyanditswe ko abana b'abakobwa bakomoka mu muryango ukennye basaba leta kubagoboka bakabasha kubona utwo dukoresha basirimu bita cotex bagakomeza amashuri nk'abandi bana. Ikinyamakuru Iwacu cyavuze ko abana b'abakobwa cyavugishije bataye amashuri bavuga ko benshi imiryango yabo itabasha kubonera ibikoresho by'isuku bifashisha bari mu kwezi kwabo. Hari abatanze ubuhamya ko bakoresha udutambaro natwo tudafite isuku baciye ku dutenge twabanye na dushaje ariko bakwiyanduza bari ku ishuri abandi bana bakabakumira bakagira ipfunwe ntibagaruke ku ishuri. Ubwo urugendo rwo kwigaruka barurangiriye aho ngaho. Intara y'Ububanza abaturage babo benshi bavuga ko bakennye hamwe no kubona icyo kurya ari ikibazo gikomeye bagasanga nta mubyeyi wabona 5,000 by'amafaranga akoreshwa mu Burundi yo kugurira umwana we cotex kandi yabura yari bunabwirirwe. Abatabasha gukoresha udutambaro amashuri akarangirira aho. Hari ababyeyi babwiye ikinyamakuru Iwacu ko no kubona agasabune ko kumesa imyambaro abana bagenda ku ishuri ari ikibazo gikomeye yabona bazajya bamusega ko yambaye nabi cyangwa se asa n'abagahitamo kureka kwiga. Abatuye ku musozi wa Rugenge muri komine Mpanda bavuze ko kuri ibikoresho by'isuku bakobwa bari mu kwezi kwabo atari byo gusa bituma abana bata amashuri kuko inzara yaho nayo imeze nabi. Abana batari utababwira kujya kwiga bagasaba leta imfashanyo kuri ibi bibazo bibugarije. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubufasha bw'ibanze ivuga ko buri mwaka igira ibikorwa byo kuremera abantu bafite amikoro make bakabasha kwiteza imbere. Umuvugizi
minisiteri yavuze ko abana b'abakobwa mu muryango ukennye badakwiye kwirebera mu ndorerwamo yo kuba batabona cotex bari mu mihango, bakwiye kurenga ibyo bakiga mu bushobozi buke buhari kuko aribwo bazabasha kuvana bene wabo mu bukene. Muganga w'inzobere mu ndwara z'imyanya y'ibanga y'abagore yabwiye ikinyamakuru Iwacu ko kuba umukobwa ari mu mihango ntabone cotex bitamubuza kwiga kuko agatambaro kameshe neza gafite isuku kamufasha gukomeza ubuzima kuko buri wese atabasha kuzigura kandi ubuzima bugakomeza. Burundi kimwe n'ibindi bihugu byinshi muri kano karere abaturage babyo usanga bagorwa no kubona ibikoresho by'isuku cyane cyane abagore bari mu mihango. Hamwe leta zagiye zikuraho umusoro ngo zorohereza abaturage, ariko ko usanga atari cyo gusa gituma bihenda, ugasanga igiciro cyabyo ntikigabanuka. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banskiro F7 rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryagaragaje ko ryatengushwe nyuma yaho hafunguwe abatari ku rutonde rw'abo ryasabye leta ko bafungurwa. Mu biganiro byabereye muri Katari kuva mu kwezi kwa gatatu y'umwaka, impande zombi zasabwe gufata ingamba zirema icyizere, zishimangira ko zifuza gukemura amakimbirane zifitanye kugira ngo amahoro aboneke burasirazuba bwa Kongo. Iri huriro ribinyujije muri leta ya Katari ryasabye leta ya Kongo ko nayo yarekura abantu baryo barimo abanyapolitiki n'abasirikare bafunzwe mu buryo bunyuranye n'amategeko bashinjwa gukorana n'iryo cyangwa se ko abanyamuryango baryo. Ikinyamakuru Media Kongo cyavuze ko F7 Katari urutonde rw'abantu barenga 700 bafunzwe na leta ya Kongo bagomba gufungurwa, ariko nta n'umwe muri bo bafunguye. Leta ya Kongo yagaragaje ko hafunguwe abantu 5 barimo umudepite wo mu ntara Twahirwa, gusa F7 yagaragaje ko batari ku rutonde rw'abasabye ko bafungurwa. Abafunguye ni abahoze bakorana n'uwahoze guverineri Twahirwa akaba na murumuna Colonel Nanga uyobora F7 Bwana Christophe Mosiyani Nanga aherutse guhungira muri leta z'ubumwe z'abarabu mu gihe yakekwaho gukorana n'umuvandimwe we yahoze muri Union Sacrée ku butegetsi bwa Kongo Kinshasa mbere yo gufungwa amezi 6. Ingamba zireme icyizere n'izengero ry'ubwumvikane bwa Kongo ndetse na F7 kuko ni kimwe mu by'ingenzi byari gushingirwaho mu gutunganya inyandiko ihuriweho n'impande zombi. Hari amakuru yavuze ko nyuma y'icyumweru intumwa za F7 ziridoha zamaze kuvayo kandi ko zitegeze zishyira umukono ku nyandiko ihuriweho bitewe n'uko leta ya Kongo yanze kubahiriza icyifuzo cyayo. Hagati aho ikinyamakuru Report cyo muri Uganda cyavuze ko abayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa Codeco urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa wagiye gusaba imbabazi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhozekene Rugaba kubera ibitero umutwe wagabye kuri izo ngabo mu ntara Ituri. Itsinda ry'abayobozi ba Codeco ryarimo visi perezida w'ubwoko bw'abarendu mu burasirazuba bwa Kongo Dunji Krupa Etienne ryagiye i Kampala mu cyumweru gishize, ryakiriwe n'umugabo w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga n'umuyobozi wa diviziyo ya kane y'ingabo zirwanira ku butaka Jean Major Felix Busizori mbere yo gurana Jean Muhozekene Rugaba ubwe. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu abarwanyi ba Codeco bagabye ibitero ku ngabo za Uganda zari mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu gace ka Fataki kari muri teritwari ya Jugu. Colonel David Byaruhanga wa Uganda yapfiriye muri iyi mirwano, bivuga ko yishwe n'iturika ry'imbunda na RPG. Yagize ikibazo ingabo za Uganda nazo zatangaje ko zishe abarwanyi ba Codeco barenga 240. Ingabo za Uganda zagiye muri Fataki nyuma y'uko General Muhozi aburiye Codeco igizwe n'abarendu ko nibadahagarika kwica abanyekongo barimo abahimazi z'abagabaho ibitero. Mu nama y'abahagarariye Codeco n'abofisiye bakuru muri Uganda, General Muhozi yavuze ko imitwe ikorera muri Ituri ikwiye kurambika intwaro hasi igatanga umusanzu mu kurinda umutekano w'abaturage. Dunje yasobanuye ko ubwo Codeco yagabaga ibitero ku ngabo za Uganda yari yayobejwe n'abagizi ba nabi, asobanura ko barendu nta kibazo bafitanye n'izi ngabo. Ati twabejwe n'ingabo z'abagizi ba nabi kugira ngo turwanye kuba kwa UPDF muri Fataki, turicuza ibyabaye, tunashimangira ko barendu abahima n'abarega nta kibazo bafitanye na Uganda cyangwa se ingabo zayo. Ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano muri burasirazuba bwa Kongo kuva mu Gushyingo kwa 2021, byatangiye zirwanya imitwe y'iterabwoba IDF zivugurura ubutumwa ubwo byagaragaye ko Codeco ikomeje kwica abasivili benshi. Naho hari Episkopi Gatolika wa Kinshasa Kalidinali Ambongo yagaragaje ko kuba igihugu cye kidafite amahoro ntawe bihura n'u Rwanda nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukunze kubivuga. Mu butumwa yatanze kuri Pasika tariki ya 20 z'ukwezi kwa 4, Kalidinali Ambongo yaravuze ati turabizi neza cyane ko igihugu cyacu kiri mu bubabare ndengakamere, kirarembye kandi indembe iri mu bihe bya koma, biba bigoye kumenya hazaza hayo. Uyu munsi Kongo iri muri ibyo bihe by'indembe iri muri koma. Kalidinali Ambongo yasobanuye ko impamvu ya mbere izwi na bose yatumye Kongo Kinshasa imera nk'urwaye uri muri koma ari isahurwa ry'umutungo kamere wayo urimo amabuye y'agaciro rikorwa n'ibigo by'ibihugu bikomeye. Yagize ati tuzi impamvu nyamukuru yatumye igihugu cyacu kijya muri ibi bihe bya koma, impamvu buri wese azi kandi yisubira yumvikana ku miyoboro yose ya radiyo, televiziyo, ahantu hose iravugwa, n'ubukungu bw'ibigo binini by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro by'ibihugu binini bishaka umutungo udatunganije, amabuye,
amashyamba n'amazi ya Kongo kugira ngo bibyikoreshereze. Kalidinali Ambongo yatangaje ko mu rwego rw'umutekano Kongo Kinshasa nta gisirikare ifite cyayifasha kurinda ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwayo, agaragaza ko ariyo mpamvu abarwanyi ba M23 bacyambuye ibice byinshi mu burasirazuba. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bushinja u Rwanda gushyigikira M23 bukerekana ko ariyo mpamvu amahoro n'umutekano byahungabanya uburasirazuba bwa Kongo. Ariko Kalidinali Ambongo yagaragaje ko byatari ukuri kuko abanyekongo ari bo ubwabo kibazo. Ati impamvu ya mbere yo kubura amahoro mu gihugu cyacu si abantu bo hanze, si abanyamahanga, si u Rwanda, ahubwo ni twebwe abanyekongo. Kalidinali Ambongo yagaragaje ko mu myaka 3 intambara imaze mu burasirazuba bw'iki gihugu abayobozi b'iki gihugu bitwara nk'abo nta kibazo gihari, bakarushaho gushaka inyungu zabo, n'abatari mu myanya y'ubuyobozi bagashaka uko bayijyamo. Ati mu gihe igihugu kiri mu ntambara, mu gihe umwanzi yagura ibirindiro, ikidushishikaje gusa ni ukugabana umugati. Twakora iki kugira ngo tujye mu nteko? Twakora iki kugira ngo tujye muri guverinoma tube mu batunze cyane? M23 ikomeje kubona abayoboke benshi babo mu rwego rwa politiki ndetse n'abasirikare bava mu bice bitandukanye bya Kongo Kinshasa. Akenshi abo leta ya Kongo bita abagambanyi, ariko Kalidinali Ambongo yatangaje ko ibi bibeshyaho. Ati ni gute abahungu b'igihugu bava hano yewe n'i Kinshasa bajya kwiyunga ku nyeshyamba mu burasirazuba? Twibaza ikibazo, kubera iki? Kubera iki dushobora gufata abagenda nk'abagambanyi kuko biyunze ku mwanzi, ariko ikibazo shingiro ni ukubera icyo abantu bitwara muri ubwo buryo. Arikiepiskopi wa Kinshasa yagaragaje ko ingengo y'imari ya leta ya Kongo ari miliyari 3 z'amadolari y'Amerika, kandi ko 70% byabo bikoreshwa n'abari mu myanya ya politike, 30 bikagenerwa abaturage. Ati kandi muri izo miliyari 3 z'amadolari 70% by'ingengo y'imari ya leta ikoreshwa gusa n'abanyapolitike, isigaye ni y'abaturage. Abaturage bazabaho bate? Ni gute muri Kongo ikennye umudepite wayo ari we uhembwa amafaranga menshi ku isi ibihumbi 33 by'amadolari, mu gihe mwarimu wa kaminuza ufite doktora ufatwa nk'umuhanga hembwa umushahara w'intica ntikize? Kalidinali Ambongo yasobanuye ko imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta ariyo ituma abanyekongo barakara bakajya kwiyunga kuri M23 bafite intego yo kubohora Kongo. Ati bajya kwiyunga ku bari mu burasirazuba bavuga ko bashaka kubohora igihugu. Yagaragaje ko muri Kongo Kinshasa hariho abitwikira ubutabera bakambura abaturage imitungo yabo mu gihe babuze ubatabara, bagahitamo kugaragariza ko baboro kabo mu kwiyunga ku barwanyi ba M23. Ati mu izina ry'ubutabera uyu munsi muri Kongo umuntu ashobora kukwambura ubutaka bwawe, inzu yawe, ntumenye uwakurengera. Abo bose barababara, ejo bakajya kwiyunga ku bari mu burasirazuba. Abiyo bageze hano babakira nk'abacunguzi. Kalidinali Ambongo yasabye ubutegetsi bwa Kongo kureka kwirirwa buririmba amahoro bagaharanira kwiyubaka, kuko amagambo gusa atari yatuma iki gihugu gitekana. Promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse? Ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe? Yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL.